Borpung tarapung ahawar arong arat ang bongpen ke boydat sing terang pinyanian ta storkar pen ajara kerapta longdon dela. COVID-19 vaccination aputak cirok amai cinthong ahawar rongjang pongalong kapidopon. Kardom Karbi Prime tamalong pen Elisa Mirani timungpi nonna joitha birtang ton pen. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka palo lower tarapong sart heterang arong amikar inut ke boy hekti ka bangphu sing terang ahem to natum store karapan aning ki theteng pen azat abar saita pinyanian takilong dun dia birta prangki pito taron pen birta nang pale. Lower tarapung sart heterang arong amikar sing terang inut borpung tarapung ahawar arong ararang bongpen kiduk nai abang pulupule jongdam de seta henone. Setame store karpen akira pinyani anta thangta longdon dela. Non kachari bo ma sarkar ke pariwartana sarkar pusia seangtong chipilo setame rong atokan no malom ke do ara ratung labang so seangtong non puanta arjudun long lela kiram tanga pura hot kido kisung lapen hemejang ria tama phan sarkar pen kapanong PMAYG ahem so kiron tin phelang kiron chitima bengka kiron lapen pe kar omhe hui kiron ke mepik asai lupusi raradom aningarong chipilo setame ningduk meme alama bangke inut ke boy hektik sing terang aphan thangnat akirap ki pipon pidat ke mahu meme alamlo kopine ison baglongji mene mati non kacharibo ma sarkar ke pariwartana sarkar posi akirap longdun pupu mathasi kidam tang kileka hota BJP aphansi ador ke swavot pidun no posi pherang keng no alang lipen chethan sing terang atum ke pinaso banghinibe kidam tang apora hot an ke mithang se chopori pon bomlo bon ta non ke krikisar apolo apot choklem chodam thekte bom tanglo anpara sing terang achor ke alamta ave jo padap ki chojia phan anta ronga rong chohang chorek dam bom pensi apok chepangkrang ilo lasi Karbi anglong autonomous council kachari ke thekring atum kanghon ka jinso pen nirituma phan hemso lapen sarkar pen ison bak awarsai nang piwek thapusi sing terang a hin pen chuning report Cinthong MSC constituency kapalo rongjang pongalong pini COVID-19 vaccination kachipi dun rep nang je puthak tirok tok amai ka pidopona berta pherang ke jasoni hipen berta nang pale Det piangkang kyun klub coronavirus akiso pen kaching rai don thekjia phan pura World Health Organization pen vaccination kachipi dun rep nang ji pulam toy ki pia teng pen sarkar aton pen setame do anara aton ta vaccination hongni kachipi nang jia pha che parailo vaccination kachipi dun rep nang ji pualam atokan no anta kapale labjia phan pura BJP Cinthong Mandal Committee hin pen chipater pi ponsi methang ki chok jia phan la pen khe ki chok jia pharman vaccine enlonang pa the pi pen COVID-19 vaccination aputhak chirok tok amai padopon labang so amai long alu hisar po aman pen local MSC mate Karbi anglong autonomous council pro de prong pi chitong donsi coronavirus ka phere me me kiso pen kachipa jok thek ji alama puthak klar dak la pen wai dak pen kachitong don ara rapham than pa jermi pon anpata sarkar pen lamtoy ki pipon alam la pen aron anta than pa chini pon Joy Singh Bongrum pen kachari ponchirok tok amaya long Cinthong BDC chairman Khorsing Senar BJP Cinthong Mandal Committee Kongchun Bang Raju Bhattarai Cinthong BJP Mohila Morcha ame PC ka phangchopi Cinthong Sakti Kendra ame phu Samson rong pharpen anparta Cinthong Mandal Committee claim bang kubang piatum chetong dun pen chirok tok amaya long RDP dor Anparta India Prime Minister Narendra Modi pen radio along Man Ki Baat program along setame BJP Cinthong Mandal Committee la pen local MEC mate ye prode prong piatum setame lamthe arjudun rendi West Karbi anglong duar amla constituency kapalok ke duk ke lak kiso kyone lapen areng ke saratama phan rat cycle bang lipson bepen sangkeron lapen akapre katama phan thesere arong adon tinalong ke ekisom dama berta pherang ke pirata nepen berta nang pale Duar amla constituency kapalo ki duk ke lak kiso kyun e lapen areng ke saratama phan rat cycle bang lipson be amithanga khipen sangkeron lapen akapre katama phan thesere arong ke ekisom ponason thak thaksi West Karbi anglong duar amla constituency pen Nogao district aduya hoi along ke duar tomalong tamik kahumri padodang Nogao district aduya hoi tengkena langso tok biarong along pini than theli longri arnam hijung langso tham nokbe arnamate an sose aduya hoi longri longpat kapathir thepja phanpura Karbi arona tengben seka klik padopo rong rup asar pendang lok ongdung rong arara tok chetongdon Diletum ladak
Frank benda sonsonia saya klaim pon lo. Je Karbi ang long lapen North District. Lasu ahabar kaciti saya join ni pen. Iti rahut suluk sudah sab dolo. Lama si nil tung haku pirthi kanggo ko non pirthi kang tang hunan ta Karbi tum isi aniom niti do. Je than thili long ri long pat cepa mi ponang ji. Nah, cepa mi pen te ke klaim ke dam awar sai ba aja kong same arnam pen akhir jumi long ji. Buhala so haku pen aron ke bia join ni. Pini yang nita nil tum ladak long ri lapen ke char chunga than tip tereng langsu lapen ke hijung langsu lapen ke thana nokbe lahai nil tum la char chung char chaga than cepa mi pon lo. Pen pini theglong so sekar klika do we bumul bukan penta mesen sinil tum chit theglong oteng te ningarong lo je frang tami chokle mesen jidak kedu arata tum pusining thepon lo kar klika phejo long mesen ang thek long si ang so se hawar arara tum aning cheparong renti non labang so hawar kitam tangar ni penang an adu ya hoi alam ki klangsi Karbiang long autonomous council pen long lia pota ki sektang dolo lapen prabjin pen long lia pota setami pipon po pusirat cyclem bang lipson be pen hawar arara tum aphan aning patheteka dak arat pen ani silom chua cheklo lo council long dam lo memorandum pidam lo ileitum kacheng hon Karbiang long autonomous council CEM tuliram rong hang sara matsi pulo dak ahawardet gelo gutte doramla pen paksuri pho pota tok tang elo la solo ko la daga ronga pota ta dulo pen aprangi pitang ta do la pen non akimita longpo la non arni hode chotan velo la akahai ileitum Karbiang long autonomous council CEM atarik alangli hot pola so hotlo pulong de dak lokal emisi probhataro pen cheng lok dak kedo ana leader atum chingrum pen la so pota pipon po pusialang li tumpul. Tami labang su adi malong kedam tang long lelang di kedu putak no labang labang su putak puson lo. Metang long lelang. Ala revenue department IM agahai Amor Singh tiso dak mondol atum phanang toilo revenue department pen alang litum dak pan thek tekang lo la nilitum ka paklang rat atum paklang ateng pen hala helo litum himalo. La peli tuma lokal mele rup singtron amata la so puthak langli nang serabdun lo langli phanta rat hoi ni litum churo lo la so hima alama puthak non malam so paraphan bir tamu inton iksna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন জানাং না এগাৰ কয় বং মানাই বাংসাৰাক থানে পকচকৰ অং Pipolote. Igar ko ni pokchokore luti men duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do way nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Jiro anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu pon lo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prabjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiaphan aber kipya number along khumrik tami nihina mo phit puthat bir talong wangthulo Khatkhati police station ka palubosik niphai inkora truck siarni ada porphai truck apor malom la horizon pipialong pen keton kelang asai khiatum rakia hormumate ganja pen banghinia tuma phan kinep kangrang dunlong
Keton kilang asai kia tumpen ihum AS01 KC9163 truck hangdun pen kirika kuru kapiro pona hot polythene pen ke bor pli lin in koi se rakia hormumate ganja kilongdun. Truck kate warabang Manipur West Imphal District Sekmai Police Station kapalo Mandri Pokuri Laitang Khunon Mening Laikai Asor KS Jugeswar Singh Asopo KS Rajeswar Singh Arta Thom Kepra isi lapen truck ahempu Manipur East Imphal District Irageng Pokpi Police Station kapalo Lomlom Sanong Khok Asor Tonebam Mera Asopo Tonebam Tasken Arta Like Praisia Tum Police Atum Pen Nep Ingnang Pono Police arideng kaching nang cek bang hinia tomapan karju kapater toka hut ka chethan pona tengke rakia hormo Manipur pen hojai ansi ke ponji pala chethan naka checking kapiro pona long IC Lahorijan PPSI Monojar Gogoi lapen keton kenang sai kyatom cherak chetodon pinya birata panggela panse kangton iklo domi thami kurang thu